जल तथा मौसम विभाग वैगु सोनु तकन अझ वायुमण्डल स्थिर अवस्था दयातो चनिगु जुगली मौसमे थथे भिना मयुगु नेथंगुद मनसुन व्यवस्था मनसुन न्यावया छु इ भचा वा वसान सुख जुयाचंग अवस्था देया थिथि थासे खसुया धुनु वगु सामान्य जुसान थोय चैत्र 13 गते निसे देया अपथासे बामलक धुनु वगु विभाग नेथंगुद थुगसी नेपाले पोस्ट मनसुन सिजन अपधै थे थासे मागु सिपे मोहजक वा वगु वंगु चिकुलाबलेन तस्क मोहजक वा वगलिन वायुमण्डल सुखा जुगु आपल कुव धुलयना मौसम थथे जुगु विभाग नेथन वायुमण्डले वगु खराबिया हुनिक्यसे सरकार पिनु बनेको बन्दयागु कोछुसान विराटनगर महानगर नालामकागुद विराटनगरे उकियालिचो खनेबन्दगु लिसे कोरोनाया हुनि थोयान हो आखा बंगेगु लकसे लिचो लागो धासे महानगर शैक्षिक च्याख झ्याकातो चुनेगु सूचना पाखे इनाबियागुद शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय देयंकया शिक्षण संस्था पेनु बन्द यागु कोचना कागुख मन्त्री श्रेष्ठया नायस्वी मन्त्रालय वंगु सोमबा आकाचाका मुज्या फुख शिक्षण संस्था बन्द यागु कोचना कागुख थयदथुई रुकुम पश्चिमिया चौरजहारी नगरपालिका नालामकागु बुख वगुद वायुमण्डलीय लागु अस्वाभाविक लकसे हुने नेपाल सरकार देयंकया बनेको पेनुतक बन्द याता धासान उगु कोछना कार्यान्वयन मयाता बनेको याता नगरपालिका धागुद